Jotono ani kapangni hamjakma yaphari kok thaisa thaini share khainai abo ke hai lai thangnai 22nd August 2022 o Buku Patal Kanya Jamatia Ananda Bajaro Bru resettlement people robai malainai teibu aronyo kisa meeting tongu te joining program bu tongnai invite khaijai thangmani ke apro nukjaka je Ananda Bajani sekango kisasuk bru bukuk jogrok Buku Patal Kanya no road block khaikya khainai rok te buje bru resettlement bahai engkha abo share no ang kisa share khaina musu pilana ang bukuk songno singna musugo nirok ni consent ba nirok ni je simani baide haing tong na bui bai dage jagai phungjagoi de obhai ingtong eba khete ang singna musugo niroki bru displacement borok rokno Mizoram phainai rokni kaham nayade sakni borok ngoi sakni jaitingoi sakni jatingoi nirok borokno maya chayade borokni kaham khaina musuyade abose ani singmung inge nirok obhaike sak subai maya sak basai maya borokno subagai resettlement bagai permanent solution khaimaya inge je khaimanai je suknai je bukhagnangno nirok teibisi suba thaiklai phiaba nirok ro lachima sungsa khlai bono buri ingei buri no suba yakhe obaike lama block khaimani abo belai khe lachima sungsa te political awareness gari abo haibu nukjago te arunyo teibu nukjago buibai kotipoi sala leader rok bai nirok tuidul jagma haikhe nukjago sakni musuk tuiya buibai dagi jagma haikhe nukjago tamhike nirok bu kisa wansungna nango obaike block route khaimarok blockage khaimarok khe nirok buri simisi ma okhar salakhe okhaya nige MLA MDC minister na kheblena salaroksi besi khe nukjago ke ororok bu angke nirokni bagui lachi tan bag ke tangna prokle phaidi buri rok bumarok phaidi sana prongke thangdi nirok thangdi honjakma ang buri ingei masa nirok no chin buri rok no masa andolon bu baksan okhadi sana prokhe bu baksan okhadi sung tabuk nuk tongo newspaper o rangsala is rokni buri no le khnayeble buri ni bung rokhe potriga ro nugya salani mangsinu ge hain bagai ororo bu conscious tongnani nang te khaina borokno nirok chance ronan nang nirok khaime aphana te bisi sung buri ngai subana nang sung obhai buri leader manani onek kothin tamke buri ne leader society o kaham ke lead khaima nogo selab khaina haipana buri ne orongke obhai rang paisa samani kom buri sela kelenkari bu kom te swak arak maikhan bu nungmani kom selani slaita baksa selab nungya tongu haipana besi songka sela leader o sungnugo buri ni kelenkari swak arak nungmani jamani teibu rang paisa o corruption khaimeni nukjaku inge haini bagaina sung burino tisana nango burino chubana nango phiaba niro ulta ngai tongmanugo chini prime leader burirong ang nugo abo haike ulta ngai tongman opposition khaike je party juda hunke ob hai mangnai ob hai deba party aladat khai behaina sung bising tei ba hamjaglai chubalai mana te ora ang sanamu sugo o party ko ulo sanai scripture tongo sung scripture suijak nugo
Chatini pohorno top nao kholobui tongui manya. Hozlaino nung kholobna tangke nini kholobna manisi khamui tangnai. Obhaike sung nukjago buku patal kanya ni bkhao boni samungo boni tongo abhaike nukjago. Bo dofano chubana musugo boni bkhao ke belai ke maya tongo phiaba buku bai saya baksa busu leader ok sao hamjago hin buku bai kintu boron samungo ke nukjaya even khakla pati sanai bu tongo ang hamjago nei phiaba chini buku patal kanya buku ke obhai nugya phiaba bukhabisingo tongo samungo tong niro bono anando bazar nogorni thangnani bono atke de makha niro bono block khailekha salsa phiaba niro bono atke manliya niro bono atke manliya bo anando bazaro thangai kifili phaikha orono sung nukjago niro chatino thopnao kholobui tongmaya bukha jolo jolo ke musuknaino niro bada khaimaya hain bagai lasima sungsa oba hai tei waisa tei dubara second time hairok tang bai jadi tam ke niro mukhang nukjago niro mungsa sugya phana no asogoi tongdi encourage roi tongdi ge oro lama ro onkhalangke niro mukhang video ro nukjago ige salsa hozlai to khanai salsa boni oro burning tong bon bukhao burning tong bo salsa peplai phainai hor sungsai phainai aproki nirongni tongmung mukhang nukjaknai haini bagai nirok obhairok tei tang tangdi tei oro nugo bru displaced people ba bru placed borok rok buku patal no borok savior ba tran kota haike nugo thangnai 15 August 2022 thangpro borok bosuk bono borom khaike bosuk hamjakha kabaisi khumso ge nirok le haike subaya isi je suba naina si ato khai badaro uitong ge bosuk nirong samgo saya hamya gothoya nukjaktong tam ge borok bono displaced people rok tan patal keno tran kota haike nukha honmale buku patal ni nupuila idea boni nupuila initiative jetabok bru resettlement permanently main tongmanike boni gunuisi borok man borok saiman nirok saime yapana boroke saiman tamke first credit buku patal nyoro thangnai obhaike nukjakha 25 years continuously CPIM ni ruling jorao bru rok Mizoram ni 1997 o reklai hojak pro about 2021 years nga borok permanently settlement maya angtong Mizoram go thangke bu borok Mizoram bu properly settlement manya hai hai Tripura kifil phaile ifiu hai hai na thanglai fiu abhai ke kuno jaga borok bkha bthagya chuba manya angtongma jorao hain hai borok sajakha central government by nirok Mizoram thayeke nirokno ration supply khailia ration bondo khainai hnai sajakmani pore hike a bru displacement ni borok rok dukho nangjai wana jagai borok root block khai tongma jora root block khai tongphorke buku patal no samakhanaka o problem ba solve khaina klai sible nei tamke 21 years angkha India government state government bru leader ok samang problem solve ngyang tongkha yebo road block khai tongkha borokni ration book rikha abhai khanagi nugui bo belai khe bkhao khanang jakha yebo saka omba klai sible solve khainani isungkha ang sungkha bahike hnei singwale bo saka bru displaced people rogno oro Tripura o permanent resettle tongna ni gosela hangke te second ke Mizoram ni government borokno Tripura no tongrona hi gosela hangke India government no thangai sai mana
Nge borok easily goseiman hnei saka. Haike abo tiken bo buku patal bar bro displaced people rok bai aro kemo wai thang bo meeting khaikha a meeting bo saka borok no niro Tripura ni se ayang Mizoram thangma ba Tripura wo no resettlement ni bagai jo to kok baksa kok thansa anglai sidi angke bo Mizoram ni chief minister bai kok sanai hisa ye borok kok baksa kok thansa bono sajaka buku patal ni aide no borok sajaka ye borok goseka inge bo Mizoram thangka abo ge 2019 ni August first day ro bo thangka Mizoram chief minister Joram thanga by malaika Mizoram chief minister by 2 to 3 times malaika o kogno tui salayani chaplainan hine bobu idea no sajaka Mizoram chief minister idea no sajaka haike bo bubagra bai ke Delhi go thangka Delhi go thangai home minister Amit Shah ji bai malaika ke bobu o idea no accept khaikha sajaka tam ke asuk 21 22 abno tui bar meeting lai solve ya kok sap maya pro obhai idea no manai bobu belake sajaka nge bubagra no busungka bobu sajaka ke uloke buku patal bo member Kanya Jamatia le afro minister te bubagra no bhaine okraba bo o issue no boroni yago refer khai rokha au issue no borong no salai sidinai refer khai rokha ke ab haike Tripura India government Tripura government te buru displaced borok rogni leader asok laikya kok thansa laikya borok Tripura wo permanently tongsnei hinai sab laikya haike 2019 ro ob haike agreement ung paikya agreement porikhe tabok 2022 puila di ro nog rok tanglain jengkha samung chei tong tabok buhaina group ke resettlement chei tongkha haike asak buisarama yanosi bo katal ke idea ro solution khai maha lama ro phunung maha abhai nonleni ro baike asak ungrateful ngiman disgraceful ngiman obhai manner phunugui mankha ang ke wansung maya nirok je obhai ke buri ngai buri leader no obhai ke kasonai abhai ke kaslaknai teisi sakni borok no kaham khai tongnai asuk 25 years dukho kosto mai tongnai ro no permanent settlement ronai buri bukhuk leader no obhai khainai ang wansugui maya nirok ba busuk saksang no sajak saimaya haifana deeply wansuk la ke niro hai khai kiri instead niro grateful sing thai tongu bole tam khai kha niro ni area wo tam gon khai kha sudu khai kha bono sajagai borok bon thani rik tharkha abusible abuno sinirok sajaya ble ye politics o janja idea janja ideology tui prosar khai bujogu ye je ideology hanjak manu bui follow khai ye o jago norong thani rang najak tong hinrok hono boto sai tong khable rang najak tong ki receive phunukhe ki philei ronai hinai ye teibus sathai tongu omthai politics khailang ke jotono rang collection khai donation rogo ye bo NRC ni bai Delhi go Supreme Court rokha mane to bode sai paikheba busu kaisa advocate no busu lak roi matong nero obhai thangnai brai obhai asuk kusu kotor wasung sam kotor khainai no omhai ingkai ke ishor angli boni khai srai mung sara teimung sa roglak hai matong tan bag ke sung nugo Israel rok lama kasaro busuk kedek 40 dinai sogno bagisi 40 bosor thangka ge development ngnani sung bhaina besi bisinangya piaba obhai sam hamia
borok kaham khaine rong no haike teibu double 75 ni tak hulai tongle teibu double unai china hamari mangani ge ang nukha 15 August 22 last independence India independence naising para kemo bukuk patal kona thangi borok bai Indian independence sadinota divos no palon khaimani buri khoroksa dukho nangjagai kabui sao omono poila jeng Bharat sadinota divos no palaimani nukha ma palaikha tinino Bharat ni nagorik hne ang feeling khai ni dukho prokash khai samani tamke borok ni kemo borok ni life obhaike kuno din স্বাধীনতা দিবস ন পালন মাখায়া গে নরক তেইবো ওয়ানাগানো বরংনি থানি ভোটার আই কার্ড বো তাবো পর্যন্ত করে ভোটার আই কার্ড কেবুনি করে বুদগু মারয়া বো ইন্ডিয়া নি দে বাংলাদেশ নি বরক সাকসনো ফিলিং সিখাইমেয়া হাইনবাঙ্গো অজরাগো বরক বুকু পাতাল কন্নানো বেলাইকে আসাগি দङो बेलाइके हामजागो बरम खायो borok tini goroi ongoi mano lekha rongya ongoi mano haibano nirokni sai borok belaino wansungmungo develop ongjak borom khaina rongo respect khaina rongo sagni sai kotor sinai gorong no hingke borok respect khaina rongo phiaba nirokni mokhango ang nukha je nirok sikhito haike nukjago gonang family ni bwri haike nukjago phia nirokni tongmungo hingke belaike borong slai chikon ke nukjakha phia haini bagoi nirok tamu wansoknai ani ukogno tamu utoronai ang saimeya haifano civilized society o kuno dino haike ngya sagni dofani bwrui kai thangma rokno obhaike bwrui rokno lama kaso kasoi hamia bukhubai honoi sraiye teibu odol podol khaimani nugya ye omosudu uncivilized political sosietan gurui obhairongni somaj si omhai ngei tongo ang samani jaya tongke nakadi phiaba niro salsa regret ma khainai jodino nironi wansung sokphaila hangke जों गोबांमा बुरै बिसिंतैसो हा दफा फियकजागमा रक नुगो जों नुगो बाइबेल रावबो एस्टार सं बिसिंतै इजराइल फियकजागमान रक नुगो के चीन भारत इतिहासबो नुगो जों जानसिरानि लक्ष्मीबाई चीनी त्रिपुरानि इतिहासबो नुगो सेंथुमा राजा पालमायांफ्रबो रितागै बासागै बोसागोनांख्लाय बांलानि बादशाहनो मेसेनै रमारक जों नुगो हाइनबागै सोलाबो तङा नाङो बुरैबो तङा नाङो जों चीनी ससाइटि आगुंनानि हिंखे जों नुगो काना गुजा जतन नाङो काना बाय गुजा मिलिला हांखे रांजाकपासि खागै मानो काना हांखे हिमनाय गुजा हांखे कानानि बांग्राव कागै थाङै मानो हाइनबागै पाताल जेरोंयाव बक तंनाय बोरंमानो बखायनाय ते खरकसा ताखु बोरंयानो खायनाय आबायके जों फियक जागनाय ब्ले गे अरन्य सिन बररो वानसक लायो रिजनल पार्टी खायखे कायसेसि गोथार गोबै गाहाम बरक गाहाम नै नेशनल पार्टी खायखे आबो बरक सित्रा नै आबाय वानसकमानि सिन भुल तानबागे जों रिजनल बो खाया नाङो नेशनल पार्टी बो खाया नाङ गोथा लायसि साप लायसि खायना नाङ गे आसं नोंथों जतन हामबाय